reka turebere n'umugabo witwa Ruben AMORIM yemeje ko mu kwezi kwa mbere bazashaka abakinnyi bakenewe n'ikipe. Aha niyo ngiye gutabaza Ben ni abakenewe n'ikipe ni bande nabahe nihe myanya. Reka mpita mbijyanisha n'iyi nkuru ya BBC igaragaza uko amakipe azagirwaho ingaruka n'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Urabona ikipe tuzohereza yinjira ngo na Arsenal gusa. Ikipe ya mbere izagirwaho ingaruka n'irushanwa ry'igikombe cya Afurika yitwa Sunderland. Ifite 9 abakinnyi 9 izatakaza abakinnyi 9 kabisa narababaza ubushize avuga cyangwa dutera nuvuga ngo ni hagati y'9 na 7 zahagarara dute bazagenda. Kubera ko harimo abo batekereza ko batazahamagara se ibi bibenda bishobora n'icyo ariko ubundi barindwi bo bazagenda. abari mu bihugu byabo byabaye qualified ni 9. Nuvuga ngo amakipe atazatakaza umukinnyi n'umwe ujya mu gikombe cya Afurika ni amakipe 3. Ni amakipe 3. Ni ikipe ya Arsenal, Chelsea na Leeds United. Newcastle zarekura Wisa, Bournemouth zarekura Amin Adri, Brighton zarekura Carlos Bareba, Aston Villa izarekura witwa Ivan Gesa, azajya muri Cote d'Ivoire. Liverpool zarekura Mohamed Salah, azajya muri Misiri. Tottenham zarekura Papa Matar Sarr na Yves Bissouma. Senegal na Mali. West Ham izarekura Aaron Wan-Bissaka na Diouf. Senegal na Congo. Brentford izarekura Dango Watara irekure na Frank Onyeka. Umwe ni Nigeria undi ni Burkina Faso. Manchester City izarekura Omar Marmoush na Ryan Ait-Nouri Algeria. Sunderland izarekura bita Chemdizine Tarbi irekure Simon Adingra irekure Bertrand Traoré, Arturo Maswaku, Leonido Mandava, Noah Sadik Mozambique man na Bib Diar. Bib Diar ni Senegal hanyuma Sadik ni Congo. Wolves Emmanuel Agbadou, Marshal Monetsi, witwa Chilewa, witwa Jackson ndetse na Taru Alukadore. Abanyazimbabwe ni babiri. Crystal Palace Ismail Sarr, witwa Ushe na Nigeria, Chadiliad ndetse na Cheku Dukure. Cheku Dukure umunyamali. Nottingham Forest Ibrahim Sangare, Cote d'Ivoire. Willy Bori, Cote d'Ivoire. Ora Aina na Taiwo Awoni. Abo bombi bose Nigeria. West Ham Fulham Alex Obi, Calvin Bassey na Samuel Chikweze bose Nigeria. Nigeria abatunze ntibayitunze. Burnley Axel Tuanzebe, Congo, Foster ndetse na Mejibri. Afrika y'Epfo na Tunisia. Everton Irimin Ndiaye, Idris Gueye ndetse na Adam Azun. Abo bose ni babiri. Noneho Man United babiri ni Senegal na uyu muvandimwe wese ni ngo nawe azagendeye. Uri kuna nuza ntabwo wikarife harya. Noneho Beto ntabwo wikarife. Guinea, Gambia, Guinea, Bissau ntabwo barimo muri Bissau. Manchester United izarekura Brian Mbeumo, Cameroon, Amad Diallo, Cote d'Ivoire na Mazraoui, Maroc. Nuvuga ngo kuno kwezi kwa mbere transfer zihari kuri Man United ahubwo zikwiriye ko bazanatangira mbere. Bayikureho ibihano kuko yo byibura abona ko bayikorereye aho yarigeze yiyandayanda yari y'abahungu babiri sha. Hari n'abagabo babiri rwose bigaragara ko babifite mu ruhare rugaragara. Amad Diallo ndetse na Brian Mbeumo. Bivuze iki? Furameza umwasha. Bivuze ko impamvu yo gutekereza ku isoko ryo mu kwezi kwa mbere ari ingenzi. Nariye uvuga ngo nukugura abakinnyi batari abanyafurika. Ariko bazaba baza n'ubundi bari mu ngaruka zo kubura bano bakinnyi kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ibaze none nka Sunderland abakinnyi barindwi. Ugiye kureba kuri Man United nuvuga ngo nk'ubu nani mu base na Benjamin Sesko nawe ni umunyamali. We yagize imvune. Nabagize imvune. Akina nk'abose aragiye. Kubura byibura abakinnyi bane muri squad yawe. Bingenzi Benjamin. Ukwezi. Nuvuga ngo nk'irushanwa rya Afurika hari ibyumweru bibiri ubanza gukuraho by'imikino y'amajonjo. Ibyo biba bigomba kuba biri ku ruhande. None iyo mwinjiye mu kwezi kwa 12 mwamukina match ni match enye. Eshanu zibazigiye. Ni match enye. Zibazigiye. Kuko araho tuzagera ugasanga Premier League n'ibyo rushanwa ryonyine risigere riri gukinwa ku mugabane w'Uburayi. Abandi baragiye za Champions League ntazo na FA naki harakinwa Premier League gusa. Na mbere ariko yaho urabona ko umutoza yarakeneye kuza kureba ku isoko niba ashaka kubona nk'abandi bakinnyi akeneye mu mediateur akatre pumo nkuko babyifuzaga kuri uyu musore w'umunya Cameroon Carlos Bareba
bijyanye n'imikinire ya Manchester United iraboburije kubona mediateur a 4 poumons ushobora kuza gufatanya na Bruno Fernandes noneho Casemiro nyine nawe akaba ari aho ngaho kuko mu by'ukuri twemere ko Manuel Ugarte nta kineze kubafasha iri kubara imyanya ngo abakinnyi barahari physically ubona ko bahari ariko Manuel Ugarte no kubeshya urwego rwa Premier League rwaramusize mu Butaliyani hari ikipe yitwa Cagliari Mungu muri za Lecce muri Lecce yahagarara he abantu baba bagenda kuri ya Genoa yanyura he ariko ahantu havuye dorogure abagenda se barahagarara koko abagenda oya Ugarte urumva Ugarte mu by'ukuri nka United ishatse kugira nk'undi mu mediateur yinjiza mu kibuga ubona ko ari we aryo guserukira mu cyiciro cya mbere Okusere yo mu Faransa ntabwo abona hanyura akurayi bazana siri niwe ligi yeragaza bahari mu Faransa cyakora iri muri ligi bana ligi enye urumva ligi yakina muri za Nice yakina Nice umutoza amaze kubapanga ntiyavunitse urumva dewo nagarukaza vango arababonye ashyizemo ariko yagiye gusimbuza akazana Ugarte abantu bose batangira kuvuga bati kipe arayitanze umutoza bivuze ko hari umwanya byibura cyane cyane muri media si tumugihe ataragera kugarura ko mayina aragiye ikibazo gikomeye urushobora gutakaza nyine umukinnyi wenda ari squad player ariko Manchester United itakaje abakinnyi noneho basaga nk'abari bo ubwabo bari bamaze gukora partnership yabo nziza Amadi yaro cyane cyane na Brian Mbeumo ntabwo ari uko nirengagije Nuseri Mazarawi ariko iyi sezo aba navuga ko ari bo bakinnyi beza ba Manchester United siritu nko kuri Brian Mbeumo uretse n'ibyo n'umukinnyi mwiza muri Premier League kugeza ubu ufite iyo award kinyi ukwezi guheruka yafashije equipe muri ya mikino byibura ibiri batsinze n'undi banganyije even na match heruka ya Tottenham Mbeumo niwe wari wafunguye amazamu hari uburyo ubona ko muri Manchester United Brian Mbeumo n'umuntu witwa Matt Delight nibo bakinnyi beza kugeza ubu aho se zigeze so kumubura rero udafite n'ibindi bisubizo byibura biri hafi aho ngaho nasiri kiba ari ikiwo gikomeye cyane kiba ari ikiwo gikomeye ubwo ikizashoboka wenda ukundi yari kubigenza iyo nguyu nawe batari buzane wenda Amadi yari kumwigiza imbere akaba yagiye kumusimbura Brian Mbeumo izo match enye cyangwa 5 bavugaga so icyo cyo bazacyumva basenge iyi mikino ubwo no kuvuga ngo niba kizatangira ku itariki 21 z'ukwa 12 sibyo bagomba kuripotinga ku itariki 15 United buri ku binegosi uburyo bagenda Roven byandi byakora nacyo uburyo bamanuka Roven rwose hagati ibyo byumweru bibiri bashobora kuba bafitemo nka match nk'eshatu za Premier League ikiza nuko yagabanyije ubucucike bw'imikino iyo yikinira champion umunsi cyatangiye United zabiri kwa Aston Villa 20 yagiye yonyine izakurikiraho hagati aho kuri Boxing Day harimo match byanze bikunze 21 hanyuma ndimo ndeba ariko amugani nka Cameroon chance yabibaretse Cameroon ifite match ya mbere ku itariki 24 Cameroon nibwo izaba iri mu kibuga niko babikoze ubushize kurunana urumva iyi match ya Tottenham match ya Aston Villa bashobora kugenda bayikina wenda ariko urumva ko bibaye nyine muri protocole ya FIFA bagomba kuripotinga ku itariki 15 Boxing Day bazaba bari kumwe na Newcastle United iminsi 5 mbere y'irushanwa so rero mbona ko ni imwe mu ma equipe izahomba cyane bano bakinnyi muri iki gihe kiza nuko cyane cyane nka Cameroon ushaka kudatindayo iri nabonye ntizatinda niba biriya bintu yakinnye ari byizakina birashoboka ko itatindayo cyane ariko nanone equipe niyo yatindayo nawe byatungura kubera ko equipe ibisanzwe iri ahantu nk'aho ngaho ariko all iki gikombe cy'Afrika kizabakoraho kizabima ibisubizo bizima kuri zo shabo ryo bari bafitemo match zigendeka ku babakinnyi bahari none mbere mubonaga ko uko bukiye nuko bwije maragenda byibura zamura urwego tugiyetse kuri Manchester United ku kibazo cyacu none ubwo nyine nabahe bakinnyi mutoza yavuze ko bazagura abakinnyi banyabo ubu ni mediateur ni ngombwa wa mukinnyi wo hagati ubu ni wa mbere wese ni igikombe cy'Afrika ariko asanzwe kuri radar rwose basanzwe n'ubundi bageze ahantu kuri Brighton mu kwezi kwa 8 babonaga ko bishoboka kuri Carlos Baleba ntekereza ko bashobora kongera no kugaruka muri kuno kwezi kwa mbere kureba igishoboka yes kuko bakeneye nk'umediateur pe reba dufate nk'urugero niba mukabaza ko match ya Tottenham Hotspur kubera bya bintu byo kubarira Casemiro iminota ngo ntari burenze 60 yamukuyemo bita bicurama kuvuga ngo niba ubundi ureba Casemiro kugeneye 60 uje kure kubafatira hahandi ariko twaramubonye niyatubonye zina rye Baleba yaza kuba yarinje yaramaze gufatisha none yari kubigenza ite urumva
umumediateri kuko Manuel Ugarte ntahari, Kobe Maino ntabwo ari tayari, Mason Mount ntabwo ari tayari, n'abamediateri batatu bari mu myanya ariko nta kintu bayimazemo. Maino, Ugarte baba bari kuvunisha abandi gusa, bari kuri pero ko bavunisha abandi kuko iminota 60 ya Casemiro mwambwe ko atayirenze. bakeneye ibyo Benjamin yavugaga, bakeneye mediateur uri kuri standard kuko yanavuze ko mu kiganiro bifuza gukomereza ku rwego bari bariho muri izi match 5 zishize, bagakomeza bakimprovinga ku rwego rwo hejuru. Ahubwo mpita nibaza ese bajya gushaka Bareba mu kwezi kwa gatandatu, bibukaga ko ari umunyakameruni, bibukaga ko bazamurekura bakamurekurana nabambwemo nabamadi nabamazirawe asubira to Carlos Bareba uri umunyafurika, arabaza ko ari nk'umunyagine. Nibyo nanjye nabivuze ni iyo baza ko baramwinjije yaramaze gufatira. Nicyo kibazo. Umvaga yumva Carlos Bareba akavuga n'umunya Equateur. Amakuru ya Atletico yavugaga uyu muhungu w'ikipe ya Nottingham Forest, Elliot Anderson, ariko bikavuga ko ngo ikipe ya Nottingham yahise ibimenya ko uyu musore ikipe zose zibwifuza, itibwira abantu bose bifuza Elliot Anderson ko ari hagati ya $100 na $110. Ari nabonye inkuru kare bavuga ngo bamaze gushyira igiciro rwose. Bavuga ko rero ngo kumutwara ni miliyoni hagati y'ijana na miliyoni 110. So njye mbona kuri Manchester United nibyo Ruben AMORIM avuga ko bagomba kugura umukinnyi atari uko aje gufasha igihe gito, ahubwo ari future ya ekipe ya Manchester United. Mbona kuri ba Elliot Anderson biragoye kubona umukinnyi wa kugura umukinnyi wa miliyoni 80 mu kwezi kwa mbere cyangwa miliyoni 100. Ikindi Adam Wharton birashoboka, ariko ndi kumwe na Roy Keane rwose. Reka naravuze ati nibyo ni umukinnyi mwiza, ashobora kuba ari umukinnyi mwiza muri Crystal Palace, akatagenda gake, game ye arayitondesha. Kandi Manchester United ikeneye umukinnyi wihutisha umupira, wihutisha equipe, umukinnyi muri deri hagati mu kibuga ndi w'umukombata, sinzi niba ariko nabivuga. So kubwanjye rero nkavuga ni windwanya, kubwanjye nkavuga ni kuri Manchester United uyu mukapiteni wa Denmark cyangwa se wa Sporting aramutse arubonetse, Holland aramutse arubonetse, kuko ari nuki byanatuma yimura Bruno Fernandes, kuko yanakina na Casemiro burya, yanatuma mugira n'indi service, ukaba wakimura Bruno Fernandes agakina imbere, ukabukemura ikibazo cya Brian Mbemo, nubwo utabona umusaruro wa Brian Mbemo, ariko byatuma Matheus Cunha ukaba wanashaka n'undi mukinnyi imwe. Ko nabonye ngo inkuru ya The Athletics ivuga ko nubwo hari Joshua Zirkzee ariko ngo Manchester United tizereye muri services. Nanjye ari sinabyize abo bakinnyi bose babiri uvuze umwataka, so bakavuga ko rero uyu kapiteni uyu wa Sporting. So njye rero nkavuga ni mutavuga ku gitekerezo cyo kimaze imizano cyane kwa cy'umusore twa Joao Gomez Wolves. Voilà, yaba umukinnyi mwiza, ariko mbona ari mu box to box kuruta kuba umukinnyi ukina hariya. Buriya ni nacyo kintu mbona gisike kituma ataza muri Brazil. Mwita kacikaci. Arakandana, ariko uyu mutipe genda namukurikiranye uyu musore. Nejo bundi narebye match yabo ya Denmark n'Ubugereki nk'umurandi. Azi gukina pro. Akina umupira pe. Aratuje. Azi gukina pe. Atuma buriya nubwo bavuga ngo Cristiano Ronaldo uyu wa Arsenal iyo ari gukinana n'uyu mutipe. Ubwo ikibazo gihise kiza, niba umutoza yavuze ngo ntabwo bari buze kugura umukinnyi kubera igihe gitoya wenda cyayo mezi, shuha yabo ya mbere n'undi isanga ari Bareba, regardless yuko n'abazajya mu gikombe cya Afrika. Ubwo nibagure Elliot Anderson bamugure miliyoni izo simwemera. Ushago n'umwemera, ngenda mwemera. Wewe ndavuga gukina Manchester United. Niba babona ko Bareba atazaba hari, nibemere bavuga ati miliyoni 80 uramuduha Bareba. Tangu ujya muri ufungu mu kujya muri Aston Villa wagira uti ndashaka mvomona miliyoni 70. Amakuru yavuye muri ikipe y'amashitana tukora tubwira ko uyu muvandimwe twa Benjamin Sesko Samil ari mu mare hanze byibuze ibyumweru 3 bishobora kuba na bine, bishobora no kuba ukwezi urakoze cyane.
ikibazo kuri Amorim cyangwa se afite izino busiyo zigaragara ni ikibazo buriya mutoza buriya ntabwo yakwishimira gutakaza abakinnyi kuko buriya abantu ni abantu niyo mpamvu no muri busikoloji bakubwira ngo personalite iri unique nta muntu ugira personalite nk'iyundi buri wese afite uko yitereye igihari kugira abakinnyi benshi nk'umutoza ni byiza kuko bigufasha kugira amahitamo ku mukino runaka uri gukina kandi umukino ubamo ibice bitandukanye hari uko muba muwutekereza iyo muri reunion technique buri kipe yose ubamutse ugize amahirwe yo kujya muri reunion technique ya buri kipe wabona match bari bunganye ko avuga ati Rigani uri gukina karindwi ati Mbappe urabizi ko akina kuri kabiri bakakwereka video agira ikosa ryo gukunda kuzamuka cyane agatinda kugaruka wowe Samiri ukina 8 uranse umupira ahavuye Rigani araba yirukansa agereyo mukanya barasifuye ku munota wa kabiri Rigani bakaba mukoje yumva ko bamukoze bagiye gusifura musifuza ati puru ikarita y'umuhondo ya mbere ugatangira gukina uri gutinya kwiruka no kugwa no mu gihe bagukozeho kugira ngo urebe utabona ikarita y'umutuku uzigize kikubaho bya bindi byose mwapanze wabonye ari kubisubiramo Robert Lewandowski Pep Guardiola ngaba yababwiye ngo byose yabipanze icyo cyambere cyarajya ari nk'ubusa ku busa kitubwa guys mwibagirwa ibintu byose ngo twakoze mu myitozo agatangira akakubwira ibindi bishyashya minota 45 nyine agahita atangira ibindi bishyashya kandi yari yababwiye ko ibyo mwapanze mukoze icyumweru cyose muzakubita abakipe muzayamara umukino rero nicyo ngicyo niba rufite Benjamin Sesko ekipa diverse iza gukina nawe ivuga ati bafite umwataka muremure nibaza kuko muri reunion technique barakugana abakinnyi bababazi niyo mpamvu amakipe ntabwo ari nk'hano bahisha liste ngo turayire kurango waburanga iminota 10 ngo bataza ngo niki ngo kuyiremereza hari ibintu njya numva inyarugenge najya ntekereza ko ibirayi bitabayo usibye Eric Shero uretse gukora ibaraka bivuga kuri Kongo kipe yamurushije iminota 90 mu kibuga bira amahirwe gusa icyabuze ni ibitego gusa bitsinze ibindi barabyanga ariko ngo abatoza babo ngo bakinaga ngo muri penalty ngo bakoresheje juju muri minota 20 Kongo yakiri umupira n'umunyanijeriya uri Lagos ebonye ko Kongo yarushije umuntu ariko ngo juju ngo muri penalty irasimbyemera ekipe yo zigutekerezaho zibizi neza kutamufite uriuka match ya Barcelona na Inter muri kimwe cya kabiri cya Champions League 2010 harimo Zlatan etari gukina kabiri icyo gihe Inter ibintu yari yakoze Mourinho yabujije Barcelona kubona kona muri iyo minota akimukuramo yarekuye Barcelona irekera kona bati mfite Zanetti na Walter Samuel kuri kona mfite umunyezamu nka Uriyo Cesar Xavi na Iniesta barantsinda igitego cya kona ati ntabwo bishoboka arazibarekurira ngicyo rero cyo kubura umukinnyi babyica umutoza niba ekipe yakugana ko bati Benjamin Sesko yagutsinda igitego cy'umutwe bakagira iyo headache yo kuba batekereza ko ari buze gukina n'umutoza nayo muri option yatekereza mu gihe yapanze wenda Amadi nabandi itavuga ati okay ndabona ndi gukora santere nyinshi ariko ntari kuzitsinda bari kuturekura cyane turi kubona imipira myinshi y'imiterekano reka mushyiremo bamurangarireho wenda Amadi aze gutsinda kuko ari nk'ugiye Seska barimo bakamurangara kuko ari we muremure Amadi nta muntu wamumarika bagiye gutera umupira w'umuterekano ariko akenshi n'utsinda ibitego bya mipira igarutse munamurangara umupira mukura umugarukiraho gutakaza rutayizamu nka Benjamin Sesko uri Manchester United yaratangiye kwiyumva muri imikino iratangiye kuza gake ubutakaje elema y'ingenzi mu bitekerezo byawe nk'umutoza mu gitinyiro rufite kuri ekipe muhanganira muri championnat no mu yandi marushanwa atandukanye ikindi nawe birasa nkaho umwaka ugiye kumubera impfabusa yaratangiye gusa nkafatisha ekipe igiye mu bibazo itangiye kunganya nyuma yo gutsinda imikino 3 yikurikiranya urabuze hari abafana kugutakariza icyo kize kuko nta kintu wabafashije mu mikinire kuko abafana bakunda umukinnyi uhari ukunda kubakiza abadiversity niyo mpamvu zanacunga n'abakinnyi benshi akubwira ati kuri match ikomeye azaba yagarutse kubera iki arabizi ko iyo match ari abafana nyine bamugure niba akomeye niyo bagomba kumuboneraho Sesko ni ikibazo kuri we kubura muri no mikino bagiye gukina irimo amakipe agoye nubwo twita ko ku rupapuro byoroshye ariko iyo harimo Brentford akabamo Bournemouth ibintu biba byatangiye gukomera igihari Manchester United itakaje umukinnyi Sesko nawe atakaje icyo navango nka gushaka guprova ndetse no gukomeza kwiyintegra muri ekipe kuko agiye kuvunika azagira igihe cya rehabilitation yongera agaruke muri ekipe bazabona ibisubizo n'ibintu bitandukanye ndamubona Manchester United nk'igihombo kuri bombi
umwanya mu by'ukuri wo kureba ubundi buryo akinamo ku bakinnyi nk'aba Joshua Azirikiza n'ababikunda rigana cyangwa se birasaba guhindura systeme cyangwa se formation amaze iminsi yakoresha Ruben AMORIM. nta byinshi byo guhindura ahubwo icyo akwiye guhindura cyane nicyo kurwana no gutuma abakinnyi bumva neza icyo ashaka ko bakina kuko nicyo yemera. Impamvu abantu benshi mu kibuga bavuga yuko umutoza ari uw'ingenzi nuko bakina ibitekerezo ahanini bye. Yego, yes bakoresha umubiri wabo, imbaraga zabo, ubwenge bwabo, ariko burya bakorera kenshi mu gitekerezo shingiro cye. Ni nko kuvuga ngo tugiye kurwana, uzi kurasa arabizi, niba ndasa ndamenya uko nikinga, ndamenya uko nihisha n'ibindi, ariko ni bane bari bujya imbere, ni batandatu bajya inyuma, turihisha hano, umwanzi ashobora guturuka hano. Ibyo byose n'umutoza ubigena, ni nk'umuyobozi w'urugamba. So wakwiye gufasha abakinnyi kumva neza icyo ashaka ko bakina.